صلى عليك الله الله صلاه يا عدناني يا مصطفى رسول الله يا صفوة الرحمن الله صلى عليك الله الله صلاه يا عدناني يا مصطفى ما شاء الله يا صفوة الرحمن الله نبي محمد أنا يتيم lagi miskin harus tahanan Allah yang nanekebah Allah Allah oleh ayanda sabah jariyah Masya Allah limang unta Allah cukup tak sedih hudib di Nabi katan li abi masalam kandung Allah nuwaba Allah 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 ayah di Nabi katroba janji Rasulullah Allah Allahu Rabbun Allah Salla alaik Allah Allah Sallahu ya Adnani Ya Mustafa Rasulullah Ya Safwatar Rahmani Allah صلى عليك الله الله صلاه يا عدناني يا مصطفى ما شاء الله يا صفوة الرحمن الله وتكلمت kawafud ummi yang tak mulia Allah betama sedih Allah Allah lam hati Nabi teringat ummi Masya Allah tanda negeri Allah ahwate lapan ton Nabi meninggai jadi yang tak mulia Allah netinggai doanya Allah Allah nuwa Allah netinggai Nabi Rasulullah yang cinta Allah Salla alaik Allah Allah Sallahu ya Adnani Ya Mustafa Rasulullah Ya Safwatar Rahmani Allah Wasiddi Nabi Yatim Yusayang Duda balasan libat ganda Allah
Wasiddi Nabi yatim yu sayang duda balasan lipat ganda Allah wujud ketanya Allah Allah urang dermawan yang nana sayang Rasulullah bandum saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.